Kaundo je atasa hambo agere na shauma wa. Yange no mo yama zande. Ida kolon ben release. Iva muhaye. Mbayevkasev bank pishi tomu ki zawe da navela. Katomu baga. Atemato yeso temame. Mami ho sabi yuma wa. Shatalute. Zayo ukoro o umache da kpan. Hembanchi mbayevkasev avange hitatif. Ma kake tom uele ma yagen zayo nekpa. Ngoti shatachi. HRM Majesty Professor Felicia Hembadoon Ayatse abugba tom uheni tom-avéér shacho mbayevkasev mbave modzani no yeme pangoti nongugban da hideve sembunya seko he adotif he dueto ka onwembe yangi heni tom ben ngoti awa mbayevkasev bane Mbayemba ka ono badido Satan va bumewe. Va kawe. We mo da na wetion. Ka kworo za man ta wotire gendeni. Ke kawe aye mabe bini. Aye mabe Lagos. Baga ore aye mabe Ghana. Baga kawe aye mabe Mali. Ana na wetion minja. Yo ore je da kimi we nyale ki dollar. Ma mbayevkasev ba mo ebe bande fanga ya baga ba hene makaranta we wondo makaranta de makaranta mo dondo yombala na bakaba ba o we mo waye avene e fe ka ko dido ka we ne ya bakala dondo we badzega yangala zawe nguwa Bashaka kwa watawe ya inge kaida ebe webi. Inge ebe matu. Ite sewe kwenda chadzwa. Ebe msoma hamo na unwa kwane. Alu eka Ghana eru yema nawe. Shika Mali shika hama taro kuwanchi. Kakika awe we yen Lagos. Bada ingoro Lagos ya. Bao agent shin Lagos. Na ika awe most of them kind of worry in my two in Lagos. Adana we in my two ya agent balabuken in our number. In our TA number of agent la. Ma but in your ma we year agent. Agent manava. Our two always in matu. Iye mawe. Aluka Libya. Baba Yemen shi matu. Libya kashe Turkey North Africa. Amba Niger na haka shala kokocha. Iye mawe shi matu. Iye mawe shi matu la bayan chan. Kwa yanka rutsembelega. Alu ida humbo shakbenda imura kwa gando. Haya kwa nyikpe da gando wa vihu yo ho moru lo yeme ukpea. Ado wega du kwa yo alu to kwa ya tahi. Na mbayevkasev ba pa ibume we na ha ba ke we he ba si de sinde ke be ba male we nge ho ba kwa na ho ba kwata na in the course mo la mana mbayemba ya we discover me kwa ngumo akanga kwa monga hihi ya ba male kushi kala batsa hanan mbayemba kai de be jene na sima be na kwara ho we na sheno we so chi ka ba mo wiyen shawa ya ba mane bakara nage shamba yega ambakara nage hamba yega mbayevkasev ba ge he pishi nage bene yengo igwa be makanta pa bane ba kai ba tawe ya bikra jwa ko kimega be ke ma ba ge ba mo we be ke na ya ba da ke nyare ka be to na ba ta ba ye yura trata tse ngomo tse ba to nyare kichi ba yide ma ba mo wiyen yo oweru ungu sinu kene wa wato kwasu gan ada sembe hide ke mali won ye da gandu aye we hide aka won ki se mo ke yara yo kuma yoro kundu
wolo kundu ka yini na halaka ka yina ya ikbidege na ya ba die bagen na ha sila mawe so lula mana we ya ba discover me mi so ma we lo ko we adogalo ba zuwa na kwa ya achuka mbayekase we need kwa kankan ma ba mare we chege ba fa to ko nege sha vega na ba nege na ya meka shami aluka ko wole ma aluka yu we kwa na ze yo ya ba we lumu ya atra we na ha ko da wasela ana we ko wole na ha we he ko wole alu we zuwa ko wole ya ma ba sinse ya dogwa makanta kwa ba hide ba za na ha ko so ji na o se atra we we ko la we ha we na ka na ya mbayevkasev ya be ba han je ngoti erebe do ka bi ya kwa ya be nje be mo do bagan ba ne be yin kulu ya ngo be wo se be je be ke be do shimaya na ha shine nege kan ngoti she ko be uniform ne yo be ba ne kulu ya be ga akono wo wa kele to ne ka ngo wasa ko we adele bichi shati okwashi April ne chicha kan ngoti ayewe shi yawe ko ne ge mondo shine nga ha pa wo na ha ugana we ko ga ne akola ngo size na hitembega ana ha azo ko gai na mbayevkasev ne venango tsembeleje na ninenge ya kwa luhene ne ka queen's cake aluhene ne banenga kwa nene nemba gane kishi je nemba yaga na bana ne tsani nenge ne modo kizwaya anyu ho ka bebe shive meat pie ngo ka te shi tembe tave she ke te dubu mande luta hamo shive nya shive in between meals hama ko he chama ko ubatu ye yangu ha mama kana nyale tsana nya magi nyale je is ko yamune jama katse nge humba getting to 1 million hacho aje ke hama yanga kase practicals hama yange se pepe zaza che kase yeme tu ha ko mama gwo ke ve ne ve yen ki yaya ko igwo ke ve ne na odo ma nese shock na ha ma do ki vega mpeso malu ki ya kwashi ke makanta pa ngoti aki hiya vini tesimba ye kasimba tom tsega ayam kyambi tompa akabe kabela Atemato, yes, atemabe. Oh, atema shataluti. Atemato, yes, atemabe. Oh, atema shataluti. Atema, yes, atema. Atema shataluti. Atema, yes, atema. Atema shataluti. nyongu ihi kenim sa yo ma yembe ne iva duwe kenim lia zumu ushiada bihu duwen shazo mbayevkasev ngoti ada wave ahidemi ne Kaundo je atasa hembo agre na shauma wa yange mo yamazande ida kolo humben release iva munaye anda ntsango azuwa kaso gwaga domo di yoga na njabi yo saja nduwe gangolo ko seyanu yemna be na lama du yoga de maluka yonda wasi de lu yambu kuma gare nyomo ayalaga ntamanda waso gara ba ni connection solution miya nyamele san ntama kulo tele gadiangu ancho Opanyamu wasanga kafa kachiye. Nyamuni walu around gaka examu yote. Ito examu otwera nenge ntindina. Ngawasa tsira ya mtsindina banalu muna.
yange ganzu asoki ga banka mando ko akachi ne we akachi yange mami wahide tumata on 24 mami ke jamu yochi yange jamu yochi yange tumatara ida pala anya tieta medecin et militaire medecin jangue ida kudini yoga ngoma mama kanye ninga tatura yange ninga tatu isi mami ha sabi yuma Sama gane paka pasi ya chala jira. Mana jiji me sifati oduwan ke chala sha. Sheona wasi sisi duwe ke chala sha kiti yeso. Na jiji me awan du banango. Shimungo ngwala beha ngwe pe mba mda suga. Koni lungu ne wasi msuandu hayua enane kaben hela krayo aka wan duwe wewe utabe mbayekase na asima shaye ve yempa ve shima ha tomungo wasutif ava tesivene yo vele shima ka shima velila ye kende veni shenyo abene pe gbepe awon dati aka kingwa wasoti anogwo ye ne da nyola ye. You never feel when they get a Jenny. Quanaka Yandy. Ando 11 do. Ando 11 do. Alam ga ben klachi yo mkane ma tavishima maduwe shazongo wasi Her Royal Majesty Professor Felicia Hembadoon Ayatse. Shisamba hane se on the wasi ya kinga me. Alu government to Benue State la tu ya awase kushi. Patu training by mbayevkasev wamba nusu sabana no jiji se unana se ji isi wa mi training mbayevkasev hanu pa baba ida ke hide na have hide bi yenga beluwe apati wolo baba si he the next batch ya singe vati ahi the next batch ya ayira baba Shachu TV television ya katefa ondaka aluvan mkane maye sune ayatutu ka no ayatutu kase ka shamito yam gunka uyoma duen a avene tom a TV television hile towene blamba vlue ka yon a avene kaswa shinu nyengu ma viso e TV television azakula kisilima mana due misha humbe tachilu nengiyo ka shio polum kwa jene ishankula e due sha jingine iye masi pase ne vie avene tom a TV television manu wale mbani yila udzuana avisishamiyo polum kwa TV television inyungu yo ilusha shagba